misang parangal, king kaya katang patulunan ni Santa Monica. Kambeda po din kaya katang pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiyabi at ala naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po din kaya katamong lay sponsors, the Brother Odi and Sister Loli Sun, Brother Jose LB and Sister Lilia Cunanan, Brother Jojo and Sister Catherine Tuason, Brother Mariano Jr. and Sister Linda Roque, Sister Norma Katap Timbang, Sister Cheryl de Guzman, Brother Enrique and Sister Leonida Santos, Sister Adela Gonzalez, Sister Anita Hison, Sister Hasmin Cabral, Sister Aileen Torres, Sister Esper Sibok, Brother Celso and Sister Noemi de la Cruz, at Sister Normita Salazar. Kapasalamatan da naman, di Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Celi Francisco Seller and family, Virgilio and Arceli Mayuyu, Relly Claudio, Mercedes Nukup and family, Anita Carlos and family, RNA and Archer Pharmacy, Hector and Myrna Quezon and family. Kapasalamatan da naman, digmag masusi king Aldodang Kebaytan, The Redentor Calma, Daisy Quezon, Reverend Father Mark G. Manabat. Special intention, Deeds Anita David and family, Enrico Miguel Songlao, Engineer Jesus Ponsalan, Mayor Teddy Tumang, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Astrid Olivia David Nota, Ning Torres, Gemma Lumba, Rainier Martin Macalino. Para king malalagawang kapaldanan dari Megan Centeno, Felipe at Corazon Pajardo, Mark D. Kleiner Bayani, Elmi Ronquillo, Father Sotero Yutuk, Melvin Rempillo, Feli Ortega, Jeng Osial, Brother Pat Ahos, Marpy J. Glory, Michael Alfaro, Aida Ocampo, Belia Trinidad, Espiridion Kayanan, Bianca Marie Santiago, Ranilo Dirit, Rosel Montemayor, Mark Antonio, Natividad Perez. Kapasalamatan na naman king Aldo ng Kebaytan, Noli Franco. Para king alananggang kapainawan ng kaladwadari, Giancarlo, Ursulo, Josepa, Rodel, Ruben, Victoria, Alvin, Corazon, Domingo Sr., Lisel, Domingo Jr., Alfredo Sr., Francisco, Banjo, Gemma, Barbara Angel, Teresita, Renato 9 Days, Cecilio, Lolita, Soledad, Romeo, Felixberto, Dominador, Monsignor Felix, Monsignor Antonio, Josephine, Orsulo, Raymunda, Mila, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Ingkaya katampong kapag masusyan, panimunanay pong Reverend Father Joseph Mary D. Bakay. Aking
Naginigay pa ang puring anak ang puring Espiritu Santo, ing grasya ni Ginutang Yeso Kristong sinubling mebye, ing lugod ng Diyos at ing sala ni Maria Espiritu, manatili kapilanman kay kayo. Maya pabengi po kay kayungan. Kabayan tayo po ing mabilog a Santa Iglesia Katolika, kanitingaldo, gaganakan tayo po at pagmasusyan ing kapiesta na pong San Marcos. Metong po kareng Ebanghelista king Bayong Tipan. At makanya mo naman, makatipon tamo keni, bangkanita pagmasusyan tayo po ing mumunang do ning kay katamong pamagnobina para king kay katamong kaluguran at patulunan ning kay katamong balen kay tiking Mexico i Santa Monica. At bilang pamagsadya kaniting misa, kanakantalat sisyan, lalong-lalo na retang penandit, ay tamo meging tapat king kaburyaning Ginoo, kaya tamo meging mapamintu kitang misyon at pigkalub na kaya katamo. King mipnong kapakumbaban, manyawad tangin ng tawad, at pakadulo king mayo pangayong Diyos. Ikang papakit, ganaka karing mababalog, Ginoo pakadulo. Ikang makaluklok dani ng wanan ning Diyos, Kristo pakadulo. Ikang panibataning sablang grasya, Ginoo pakadulo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalaluan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, iuli king biye alanganggap. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo o igpaming mayupaya, pigkalubmukang San Marcos, ing pribileyo ng pamipasyag king kay kang ebanghelyo. Makinabang kay sana kapamilatanin kayang kabiasnan, at lalo miyang tapat atok yan, Kristo. Itiyadwan mi king kapamilatanin ginuming Yeso Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambe mo at ning banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganggap.
Pamamasangibad, king mumuna ng sulat San Pedro. Ikay wan sabla, isulod yu, ing kababanlub, baka yung misusuywanan. Uling sabyanan ning kasulatan. Kasama nalaning Diyos, ding palalo, dapot, papakit yang ganaka, karing mababalo. Inya'y dukuyo ing sarili yu, king gamat ng mayupaya ning Diyos, ban king panahon, akarampatan, ipuk na kayong matas, amatas. Ibili yung ankeya, ing sablang kabigaga na kanyo, uling atin yang malasakit kaya kayo. Parati kayong makasadya at magbante, uling ing kaya kayong kalaban, ing diablo, lilipot yang anting leon, amamyos, maninton yang alaklak na, labanan niye, kaya bening tetagan, ning kaya kayong kasalpantayanan, ngening baluyo, king ding kalupa yung talasalpantaya, king mabilog ayato, daralanan da naman, ing kasakitan, akalupa na ning kaya kayo. Dapot, kay bat yung dinalan kasakitan, king saguling panahon, ing Diyos, apani bata na ning sablang grasya, aminawos kaya kayo, ban mirakayanan king ligaya ng alanganga, kayabe ng Kristo, ya mismo, ing pakayap kaya kayo, at munyetetagan, sikanan, at matibe, katatalakaran. Kaya yung upaya, kapilanman. Amen. Iting makuyad kung sulat kaya kayo, misulat yaking kasaupan ng Silvano, akikilalanan kung tapat akapatad. Burira kayong dinan si kananlub, at ibiyeke kayo, ing kanakong patutu, king iti, yaing tunay ng grasya ng Diyos, inyatatagan yu, king pamanalakaran yu, kaniti. Ing iglesyang at Babylonia, ame pili abeyo, pakumusta na kayo, at makanyan mo naman, ing payabot na ning anak, kung imarkos, pugayan yeng metong at metong, king mitmong kagalangan at lugod. Kapayapan kaya kongang kang at sukang Kristo. Amano ning Ginoo. Parati kong ikanta o Ginoo, ing lugod mong eko kupas. Parati kong ikanta o Ginoo, ing lugod mong eko kupas. Parati kong ikanta o Ginoo, ing lugod mong eko kupas. Ibalik ko, ing katapatan mo, king kapilan paman. Uling alang kayangganan ning lugod mo, ing katapatan mo, matatagyang anti ing banwa. Ding banwa, sasabihan dala, o Ginoo, ding makapagmulalang dapat mo, ing katipunan ding kekang banal, sasabihan da ing kekang katapatan, o Ginoo, ninong at subanwa, amalyaring keka pakilupa, alang Diyos akalupa mo. Parati kong ikanta o Ginoo, ing lugod mong eko kupas. Mapalad la, o Ginoo, ring taong biyasang samba at magkantang kapurian keka, ding mabibye, kingaslag ning kekang ganaka, uli mo, magsayala patitingapon, layon da kang pupuryan, uli na ning kekang kayapan. Parati kong ikanta o Ginoo, ing lugod mong eko kupas. Ikami ipanaral miya i Kristo,
ami pa ako king krus, ing upaya at kabyas na ning Diyos. Ing Ginoo manatili kay kayo. Pamamas ang ibat king maya pa balita at pang kang San Marcos. Pepakit si Jesus karing labing metong at sinabi na karelang, munta kayo king mabilugay ato at ipanaralye ing maya pa balita karing sablang tao. Ing ninumang maniwala at pabinyag miligtas siya. Dapat ing ninumang maniwala, giparusan niya. Karetang maniwala, mayakit lareting mayupayang tanda. King lagyuko, makapadwal lang demonyo. Makapanyabi lang aliwang amanom. Agyantal nan dala ring ubingan o makainom lang lason. Ela mo numano balang. Itong pakdala ring gamat da, karing masakit at deti kumayap lang. Kay ba't nang migsalita karela, mita siya banwa ing Ginoong Yesus at linukluk ya kimbanda ng wanan ning Dios. May koda ring alagad at may naral lang karing sablang lugal. Sa upanan lang ning Ginoo king obrang iti at pepatunayan na ing panaral da king kapamilatan ning binyenang upaya karela. Upayang makagawang pilagro. Kapatid ding maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Pasibayo po, mapali at maya pabengi po kay kayo nga. Wala matay Jonathan, maya payabak yan ang sabi na. Anyway, atyuta mo po kenin, adwala pong importanteng kapag masusyan, then kaya katamo pong gagawan, kening misa ngayon. Mumuna, yung kakatamo pong patuloy na patron o santong ening aldo ngayon, yapin po ing metong kareng evangelista, king mambayon dipan, yapin po San Marcos. Ne po. Kubalo nung ing apelido na po ning kakatang presidente, Batsakeni, ne po, San Marcos. At pangadwa, ing kakatamo pong kapangmasosyan mo naman, yapin po ing mumuna ng aldo ni kakatamong pamagduminam para ka nga pong Monica. Ako po realize, ako palang mamuklat na in this year sa Novena Masses po. Uling nang kinumbira na ako pong apungarning ka na akong kabalen at classmate mo naman. Ako po balong first day pala ining 25 king kekong Novena Mass na po inyong pupungo ng dining aldo. At manipin po, yung na-sign na ka na ako ni ka na akong classmate. Anyway, ikbalo po nung ninok niya yung pare ngayon Pataray nga liwada po ba? Well, makiassign ko po kayong dati ng parokyang Father Arnie, ako po'y Father Pep Bakay, King Santo Niño. Kung dating ko pong mapila na ikit kakilala kayo Madam Mirna Chuken. Nerisa kakit kaya po nandun. At pangadwa pong assignment ko, siguro darandaman niyo ko po kay radyo, po, 91.9 Bright FM. Friends tayo. Po, kung manata makirandam. Supposedly po kanya natin kung barkadahan kay Kristo every 6 o'clock in the evening. Pero, siyempre, priority kaya po yung penakat na po ni kakatamong Paris Peace. Anyway, buri ko po pong i-share kaya kayo, dahil nga duwang kapag masusyan tamo at makanano talang pikonekta. Libat po namin imimisip po, ano kaya yung connection ng San Marcos kang Santa Monica? Uling ela po pareho panahon anyang
may biye lang aliwang siglo o panahon din nga duwang areni. Ne po. Isan Marcos, dimdam tamo po karing kekatamong ebanghelyo o ang popang, of course, yung kakatamo pong first reading yan. Ini po kaya beneng San Pablo, ang popoy Bernabe. Metong yakareng sidekick ng San Pablo ini. Pituki-tuki ng San Pablo kareng kayang missionary journeys. Ne po. Marakalapi yabe. At iya metong yang magamit. Talagang utilize na yung San Pablo po San Marcos. At tapin, bandang tauli po, kay kamate ng San Pablo ang po San Pedro, yung mumunang diling sinulat ebanghelyo. Pakinabang ng tala po rin ing gewa ng San Marcos. Po tang mamasa tamo, agpang kang San Marcos. Po yung mumunang diling sinulat ka rin ebanghelyo at po yung diling mumunang diling mo naman na pinakamakuyad ka rin apat. Dita po nga doa, San Mateo, ang po San Lucas, medyo may kopyala mo. Kalupad na rin estudyante, na kayo mga kopyala mo. Okay? So, San Marcos po balang medyo kinopyada yung ebanghelyo. Diretang sinunod pa Mateo, ang po San Lucas. Anyway, pakinabang ng tayo po yung ebanghelyong sinulat na nining ebangelista ngayon. At nano po yung connection na kanyan kaya yung kakatang patulunan Santa Monica. Kabang po ngayon mo man mikit din yung andong areni. Well, I think in connection po yan pinini. San Marcos at Santa Monica, pareho na pong midinan. Metong mission kaya tiking yato. At pareho lang may kibat. At nanoy po itang misyon. Dimdam taking ebanghelyo, ananing kakatang Ginoo, ato ining karelang maging misyon. Munta kayo king mabilog ayato at ipanaralye karing sablang tao ing maya pabalita. O ini po yung misyon, to proclaim, to preach the good news. San Marcos po, gawa na ito. Ulitino kiya kang San Pablo at penaraldeng maya pabalita, karing hentil. Basically, kareta pong Hudyo, may konvertila po king Kristyanismo. So, iya po, may naralya, may mission niya karing hentil kay South ng San Pablo. Po. Santa Monica, may naralya naman po. Po. Palagi ko pero, karing hentil. Misyon, abing yan na nga pong Ginoo kang Santa Monica, yapin rin pong kayang pamilya. Nung balo tayo istorya. Po, lalong-lalo na, in kayang meging misyon, kayang asawa na, Patricio. Lalo na, balo tayo po, in meging masakit talaga. Anigdusayang ka, marakal, ing misyon na kayang kayang anak, San Agustin. At bandang ulit po pating katuwangan ng babae, kayang pamilya. Lawin niya po, nung piyabe tala rin nga doa, San Marcos, may naral ka rin hentil, Santa Monica, na misyon kayang mismo ng pamilya. O yan po, kapatad, ing misyon ababian ng Kristo mo naman kaya katamo. Ipanaral ing maya pabalita. Ini po paulit-ulit tayong tema kayong pamanyubli ng mebye ng Ginoo. Kasi burina ng Ginoo, anyang sinubli ang mebye, ipangalat siya. Yapin po, in kakatamong everyday first reading, daramdaman tala po rin dapat ding apostoles. Pararal kakalat na yung Diyos mabiyeya. May kasakit siya, meteya, pero ngeni, sinubli ang mebye. At yan po ipangalat na namang San Pablo kaya kakatamong ebanghelyo. Yan po, kailangan ipangalat Pero lawin niya po, ining misyon ng Kristo, adwaya po balamo movement. Yan po, ita nga manwandang ad extra, kay bata na ad intra. Ano po ita mong ning ad extra ang pong ad intra? Ipanaral maya pabalita, magmisyon ka king luwal. Ini po gagawa na
ning kaya katamong Santa Iglesia. Po, potang magmisyon la rin pari, reliyoso, karamiya yalwan lugal, na pamiyabutan king kasalpantayanan. That is ad extra. Okay? Ing ad intra, king kilub. Kilub pisamban. Pero king kaya katamong, kapag masusyan ka rin nga dua, isan Marcos, kaya tayang ad extra, kareng hentil. Santa Monica, kanyang ad intra. Kilub. Kilub ning pamilya. Po. Atoy ng kapatad. Ing muna mang mission tamo. Kilub ning pamilya at king lual ning pamilya, king komunidad, king parokya at karer ng luwan tao. O yan po ing galon na ning kakatang mission. Kulin ng kayo po maralas. Po, ikayong magsilbi kayong pisamban. Kay parati kong daramdaman ini. Among, susuyo kay karengaliwan tao, katekista, o karamiya yung mga mandated organization. Pero nang kayo, sarili kong pamilya. Kaya guwasamas. Kaya nakasakit tawon. Kareng anak ko, king asawa ko, ting pundating parishioner. Ining asawa na yun, atutuking sisimba. Pero magserbi babae, at sing Erlinda na po, parishioner kayo. At nang kayo papatela pa. Pota ka nung patela. Hoy, Goryo, anak ka nung king asawa na. Mo ko pakialaman kay pamanyimba ko. Ikaw, da ka pakialaman kay pamanyabong mo, na. Kaya to ki, amo. Masasyata puso yung potang kayang pamanyimba na katamad. Nang kaya po kayang mismong kilub, pamilya, kapatad. Pero susuyo ka kayang pisamban potang kay yung sarili mong bakuran. Po, yait ang kasabihan na charity begins at home. Ining masanting pilang bawana ng Santa Monica. Inumpisaning misyona. Balo tamang istoryana. May kasakit siya. May dusa yung marakal kay asawa na. Ini Patricio ngayon. Waling nano yung Patricio. Aro, ginuko, babayero yan. Putang, mani pa. Mapali ya buntok. Wala mo ngayon rin tao. Waling malisangan, mapali lang ang buntok. Di taktamo mo ng kay kapibabatan ngayon. Makanya po ata yung panawoning summer. Anyway, hindi po balo tamo, may dosay yan. It took a while. Bayo na po akong beting asawa na, masakit siya, pepabinyag siya, and bayo yung mete, balo tamo po may kipagkasundo yung Diyos, yung kayang asawa. Pero ginuko, talagang ing kaplas, ing sugat, ing luwa ng Santa Monica kayang asawa na. Pero uiting naging misyonan. Ang yamang mapadi ya buntok yung asawa na, ang yamang mabisyo ya. Pero ni po pibata na po itang biya nga itang. At may bunga bandang tauliging katataulian. At palo tamo po, metong mo naman talagang may nyugat king kayang puso. Migdusa ya. Santa Monica. Ato yan po, pilang timba alwa. Inti nulo ka rin mata na. Misan po kano kay metong religion class. Anak kano ning religion teacher. Nung ating metong relic, kareng santo, anak kano. Naburi yung akamit. Ita pong relic, itang partina ning katawan. Kareng santo, puta kay venerate tayo. Kaya po kareng malasanto, ating makanya ratang relic sama nun da. Kaya ba migtas na po. Migtas siya po ano itang metong karay estudyante. Ako po, ing buri ko nga kami tarelik kareng santo, ing luwa ng Santa Monica. Buri na kano, makasalo diya. Itang luwa nga ito. Uling ing luwa ng Santa Monica. Ginuko, bunga ning kayang kapibabatan. Pamagtiis. Pamagtyaga. Lalong-lalo na kayang anak. San Agustin.
Pilan la po kayo, kayong pamilya yun kay, ne? Pibabatan nyo rin asawa yun. Kaya ba't pibabatan nyo lang naman rin anak yun? Kay, datang itang panahon, ginoko. Ne? O ba't binyeming crusade ka na ako? Po, kaya makanyan. Pero kapatad, o yan yung masanting apilang buwan ng Santa Monica kaya katamo. Iya may naral ka rin alukan tao, noon ay kay mismong pamilyano. Ikita mo nung makananong ining misyon na sasabihan na ng Ginoo kay Ebanghelyo ngeni. Gewana. At bali po nung subaybayan tayo, at balo ko, matakal ko dimdam, storya, nung nanumang kang Santa Monica. Pero adwala po nga kakit kung anang kasanti nga paralan, ne, na talagang ti parana, yung kayang misyon. Ne, kaya nga pong number 1, dilit po, kita yung kayang matibe, kapanaligan, at tiwala. Yung kayang biye, panalangin, kalupa ng San Marcos. O yan po yung mumunang diling sikreto. Pangkanita, pagtagumpayan mo, yung kaya kang pamanupad, king mission mo. Whether it be kayang pamilya, o karingaliwan tao. Your prayer life. At hanapin ding marakal ko nga basa kang Santa Monica. Ne? Alang patugot, aldot bengi, pangadi, penitensya, ne? Pamagayuno. Dapat kapag larinan, gawanangan Santa Monica yan. Na po, kinukunong yakapin naman saklong, sikanan kingapong Ginoo. Makanano mong gampanan, lalong-lalo na nung mabayat ining misyon, mabayat in kaya kang harapan a responsibilidad, lalong-lalo na kaya kayo pong di pamilya. Di po ba? Ing Diyos, yung number 1 dili. Kaya yung biye panalangin. Ne? O iningakit tamo, king biye ng Santa Monica, bilang meging paralana para akabyusanangan. Ne, nung nanuman itang meging kapagsubukan na, king asawa na, marakal kang San Agustin, at pati na rin yung pamilya na ning kayang asawa. Nga po. At bandang tauli, migtagumpe, pauli na ning kayang tiwala, kapanaligan, king kayang matibe, biye, panalangin king Diyos. At pangadwa, o ini po yung talagang muna man, pila yung bawanan tamo, kang Santa Monica, takit tamo muna man kang San Marcos. Ne, itang kayang pamagtiis, pamagtiyaga, itang kapibabatan. Ginoo rin din kay kenta masubok, kalukuran kong kapatad. Maralas, kaya katamong susulong, kayang mabayat na misyon, kenta mo magkulang. Ne po, yung pamagtiis, pamagtiyaga, ing kapibabatan. Nung atinyaman metong atuturo mo naman ni Santa Monica kay katamo, oren, ting meging panugali na, uling talagang bitbat siyang kasakitan, kaplas, dusa, ing delanana, ning kay katamong malapatro na ini. Pero, kabyusa na nga yan. King saup na nga pong Ginoo, at ketang kayang kapibabatan. Itang pamagtiis na kinawul na Santa Monica. Malalagwa, pauli na ning lugod na kingapong Ginoo. At lalong-lalo ning matibe ng lugod kayang kayang anak, San Agustin. At maragul tamo utang adob kang Santa Monica. Uling nung eketang lugod na ito, alata mong San Agustin, kapatad. Alata ng sanang metong matenakan at teologo, ne, amaragul ay impluensya king Santa Iglesia Katolika. Ing katurwana ng San Agustin na meging bandang tauli, ne, diyang marokya, meging pariya, meging obispuya, at meging doktor ning Santa Iglesia. All because uling ketang lugod, ketang kapibabatan, ketang pamagtiis ng Santa Monica kayo. Neng kay pimpo makalungkot, karempengari neng kay potang masyas labuntok ng anak, potang neng kay gewa mo na nga ning kanagana, luntoya pang
Magdalang problema kayong pamilya. Kay marakal, uling kay tao-tamo mo po. Kaya naramdaman po kare pengari. Among, titak na mo. Bisa na akong mag-give up. Bisa na akong mag-surrender. Kaya ning anak ko ngayon buling talagang pasok kala na kami lub. Pilan na kay katamo ating problemang makanyan. Kaluguran ko patad. Ing kay mga sagad tamo kayong kabibabatan. Mga sagad tamo kayong pamagtiis. Kayong responsibilidad kayong pamilya. O yan, di Santa Monica, metong yang ehemplo, metong yang modelo, lalong-lalo na kaya katang mga sagad, ng kay kakapaltana, kaya tang kapibabatan at pangabagtiis king biye. Marakal kaya katamo ng kay ingkutang tamo, Gino hanggang kapilan. Ining kanakundusa ngayon hanggang kapilan, ing mabayat a krus. Kaya po, meka di Santa Monica, dinalan, kingisip na naman. Pero may natili. Kitang kayang pamagduda. O kitang kutang na, kingapong Ginoo. Nune, miniral, ing matibe ng kasalpantayanan king Diyos. At lalong-lalo na itang sika na nababiyanan ng Ginoo. Pangkanita, meging mapibabataya. At talagang tinis na, kapatad, iningambing niya ng kapag subukan ng Ginoo. Bandang tauli, o ini po parang alantaya. Huling kalupan ng San Marcos, kalupan ng Santa Monica, ita mo muna man, mayayawos tamong ganap, tupad, ketang katang mission. Ninuwari kaya kataming alang krus, dumalat na't dumalang ken. Nung bisatang tuki, kaya katang Ginoo. At sana po ining maya pabalitang panaral tamo, mo metong abage panaral tamo. Nune sana po metong niya abage nagawan nakatamo itang manaral maging mayap abalita karengalawan tao. And we can only do that ang maging mayap tang balita king katang pamagmisyon po tang kapamilatan tamo akakit de akatagmude i Jesus kaya katamongan. O ita po kapatad ita sanang maging mayap tang balita at akatagmu tayo akatagmud dereng ngaluan tao akit de yung Jesus king bietamo. At ini po yung milyari kang San Marcos, milyari king biye ng Santa Monica. San Agustin, ing kayang asawa, akatagmude, ikit ding Diyos, king lupa ng Santa Monica. Santa Monica, yung maging instrumento na, ni nga pong Ginoo, para makonverti yung asawa na, para makonverti San Agustin. Uling meging mayapiyang balita kini kayang pamilya. Pali po ng mag-aral kayo nga po nga rin kaya po seminaryo, yung batch mo po maragulyan dilim. Kaya kalikwan itang sinabi na ng spell director ko. Uling po kayong batch mi, po nga rin ausan ding Richard Gomez. Ako naman ausanda akong Kabi Conception. Malamot totoo Yan po gabi ng lagim na ako. Pero kay kalingwan po itang sinabi ng spiritual director ko. Nang dinawi na ako, payo po itang kaya kaming ordinasyon. Sinabi ng spiritual director ko na, balo mo anak ako, migaga na ka ako kaya ka, potang pari na ka. Ay, bakit po ako na? Migaga na kaya ka no ka na ako. Kasi lawin mo, anak. Masanting ka, yung katsura na. Piyasa ka, anak. Maganaka ka, anak. Pero, may gaganaka ako, anak. Nanapipigaga na kanyo ako. Pota, anak. Aliway Kristo yung akakit na rin tao kaya ka. Pota, manakit ng artista kaya ka, anak mo. At tindahan kaya po ito, kapatad. Wapin, intendency po kayong pamanaral. Pota, aliway Kristo. Yung kaya katamo ng akit.
i Kristo yung kakatamong ibiye ka rin tao. Yan meto niya pong challenge kaya kami pari ni at emo pari nun ay kaya katamungan. Ing mirangal dapat kim pamanaral tamo aliwain sarili tamo. Nun ang Diyos. Uling misyune ni nga pong ginuyan. At uy ning masanting kang Santa Monica, San Marcos, aliwala, edetinas, ing karelang sarili. Ngunit nga pong ginu, yang masalang mayakit, king biyedang. Kaya kanito pong bengay ni, masanting yang umpisa ini, at sana po, pangadi ko, uling, kaya po kasi kaya katamo, putang magnobina, simbang bengi, potang mumunang ngaldo, ay karakalda rin tao, ginu ko. Potang pangadwa, pangatlo, diritak. Pero sana po metong yang masanting oportunidad din po, na sana ayari tayo. Uling, yan yung metong aparalan bang karita, apakit tamo king apong gino yung lugod tamo at lalong-lalo na yung kaya katang malidebosyon, yung katang malapatron. Ya, anyaran tayo po yung kayang saup Santa Monica na sana kalupa na yung matibe ka panaligan king hapong ginong. Yang miral ka rin puso tamo. At pangadwa, itang grasyang biyasa ta sana pong magtiis, maging matyaga, maging mapi babata, king pamanganap tamo king bisyon. Pangkanita, kalupa ng Santa Monica. Misa Neldo, ablasana na katamo ng Diyos, ketang biye alanganga. Iti po yung kaya katamong bakalan, mensahe, kaniting mumunang aldo. At karing kikatang patulunan, San Marcos at Santa Monica. Pangadita mo na sana kalupa daw, maging tapat tamo, king pamanganap tamo, king misyon para king girong. Amen. Ing kaya katang pakibat, king balang kayadwanan, ari ining ligaya, pakiramdaman mo kami. Itangan po. Para king banal ay iglesia ning Diyos, papanatilyane sana at ingatan ning Diyos, ipanalangin taking Ginu. Para karing bansa ning yatu, papanatilyana sa ning Diyos, ing kapayapan, pila tanda, ipanalangin taking Ginu. Para karing daralan kasakitan, di na nalasan ng kasnawan ng Ginu, at pamatula nala, ipanalangin taking Ginu. Para kiyakatamungan na tsuketi, at para king kiyakatamong parokya, matanggap tangan sana king Ginu, anting tuneng Kristiyano, ikakatulana, ipanalangin taking Ginu. Ngini adwan tayong sarilitang kapagnasan. O Diyos, sa kekeng santungan at sikanan, pakiramdaman mo rin panalangin ng kekang iglesia, ing sablang kabanalan manibatan keka, iubog mo sana ring biyemi, anting metong alang patana ta panalangin. Itiagwan mi king kapamilatan ng Kristong ginuming.
Manalangin kayo, kapatid, ban ni kakatamong Daud. Matanggap ya arapanan ng Diyos, sigpang mayupayang totoo. Ikpaming biglang kaabang iyang pangmiya ang sakripisyo ng kapurian. Kaniting kapiesta ng San Marcos, ipanalangin mi kay kang iglesia para tiyasanang maging tapat king turo ng Ebanghelyo. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ing Ginoo manatili kay kayo. Iyat na ayo rin puso yo. Pasalamatan tayong Diyos sa Ginoo tamong. Tunepin, karapat-dapat at matulid ang pasalamatan na kang parati at tumang kaninoy pa Diyos, yung langanga at lubos mayupaya. Tinatagming iglesia mo, baboring apostol, ban talakadyang mipnung tetagan, kapambelataning anting kapilanman, anting tanda, ning alanganga mong kabanalan. Kaya tiking yato at antiing mabye ebanghelyo para karing balugbog ding sablang tao. Kambi ning alang kupa sa lugod, daralit mi, ingalang patlod mong kapurian, at makiyabe kami, karing banal mong angeles, king banwa, at ngaming ang kakanta. Tamong ngeni po, king Ginoo, king saup ng Santa Monica, ing grasyang bikamatibe, tamong kapanaligan, at makanya mo naman malalam, kapibabatan, ing kakatang pamagtiis, karing kakatang responsibilidad, ngayon ing kagawan tamo, susundo tamo yung mission tamo, kitiking yatong iti. Tunay kaping banal o pa, ika, impanibatanan ng sablang kabanalan. O linita, pagparalang pumi. Papanampusaring ayon, king Espiritu man para kaya kami malyari lang katawan na daya ng ginuming Yeso Kristo. May midawang kusang loob king pamaylas at kamatayan, king waning tinape. Kaya pasalamatan na katpinuri, piraso ne, binyene, karing kanyang disiplo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at karanye. Itiya, yung kanakong katawan na bidawon para kaya kayo. Makanya mo naman, kaya banting apunan, kingwaning kalis, kasi bayang pepasalamat kaya ka, at binyening kalis ka rin kayang disiplo at ngana, tanggapan niya iti, ikongan at minumkokan iti. Iting kalis ni kanakundaya, yung daya ni bayo at taranganggang tipan, ami bubu para kaya kayo, para karing sablang tao, panketa, ipatawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti, bilang kapigaganakan, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan,
kamatayan at pamanyubli ng mebye ng anak mo. Daraw miya keko, iting tinapen ng biye, ating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, impepalyarin mo kaming matampang talakad, harapan mo ban sumuyo keko. Mapakumbabaming pagamuha mo, king kami nga sanang makisulo-sulo, king katawan at daya ng Kristo, tipunan kami ng tingmetong ning banal espiritu. Kanakan meo igpa, ing Santa Iglesia mo makalaganap, king meto yato. Banbigyan na pekilugod, kambeni kay kaming Santo Papa, Francisco, Florentino, kay kaming Arsobispo, at ding sablang pari. Kanakan mula naman, ding kay kaming kapatad, Miyamo Nabie, lalong na po rin pangadimi kaniting misa, at ding maldang kaladua king purgatorio. Pakalaluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bie alanganga. Magkayabi ng Maria, Imbirhen, Hinduning Diyos, San Jose, akayang esposo, ting sablang apostol at banal, lalong-lalo na rin kay kaming patulunan, San Marcos, at kay kaming patron, Santa Monica, at tinupad king malmong kaburian, king kay kabaning panahon, puryanda ka at palikayan, kapamilatan ng Jesucristong kay kang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, igpang mayupayan tutu kagum ni Maral Espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman king alanangga. Bilang balayana ng Kristong sinubling mebye, mausta mo ngeni king malugod tangik pa, karekamanong tiro na kekatamo ng Ginoo. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang maro. Malugod mo kay pagkaduwing kapayapan, king panahon mi, bant king kasupani kay kang pakalulo. Parati kami may kabos king kasalanan, mirigtas kay sablang kaligaligan, kabang maninaya kami ring marigayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kay kaming talapangabos.
King Kristo, sinabi ka rin kay kang apostoles, ang kapayapaan na lakuan ko kay kayo, kapayapaan ko babiye ko kay kayo. Temo sana babaliktan din kay kaming kakulangan. Nalalaman mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia. Pamayapan mo pong bilugan at pangking kaburian mo. Ikang mabibiye at magari manggaman kingalanganggang. Ing lugod at kapayapaning Ginoo, manatili kapilanman kay kayo. Kikmitong tula, idake, ipamiyeta mo po ing lugod at kapayapaan ng Kristo. Peace be with you po kay kayo. Kapayapaan po. Kalugram kong kapatado ini, ing ginutang Kristo Kristo, ing Kordero ng Diyos, ing Kristong sinublig mebye, iya, ing panibatana, ng kakatangsikanan at tetagan, king oras ng kapagsubukan. Mapahalatang ini, itamong makasadyang tanggap kayo, kaniting banal a komunyon. Tandang Kristo, sa sadangatan sa naging biye, alangang ka.
Manalangin tamo, o lubos mayupayang Diyos, manano na sanang ding kalam at tinggap mi kaniting altar, papagbanalanda kami at pasiknangan king kasalpantayanan ng Ebanghelyong sinulat ng San Marcos. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Luklok tayo po sa guli. May pabengi po kay kayungan. Payabot na po ning kaya katamo pong Pesta Committee, kaniting banwa. Deta pong epa po may kasaling raffle bingo para kindaratang April 30 at sula po kingarap ning kaya katamo possible mayul. Sa 200 pesos lang po. Atin niya pong 5 games king bingo. Atin niya pong Apolong Consolation Prizes king raffle at 3 grand prizes king raffle po mismo. At suna po kitang harap ng possible mayul tamo panayin da kayo po. Sumahab king kaya katamong raffle bingo. Wali sabi na pong among Arnie, anang masasambot, karing sasahop. Antimo rin po, pasalamatan tala po, din kaya katamong pong mig-offer kaniting Aldo, kinagyo na po ning Pesta Committee, at ning bibilog po king Paris Pastoral Council, at Paris Finance Council, at kinagyo na po ning Kura para ko tamo, yamong Arnie Serrano. Pasalamatan tala po, din mig-offer kaniti pong Aldo, ding minibatan po king Barangay San Pablo, Barangay San Rosario, ding Ladies of Charity, at Legion of Mary. Dakal po dakala salamat kay kayo. At bukas po din kaya katang po mag-offer naman, manibatan na po king Santa Cruz Parian, San Carlos, ding CWL, ding Prex Choir. Ating kaya katang pong bisitang pari bukas, Reverend Father Rafael Sedek M. Paras o iba pong Dixie Paras. At pasalamatan tayo po yung kaya katang pong bisitang pari kaniti pong Aldo. Aldoldo, nung makirandam kayo po king radyo na po ng Archdiocese, kagising tao pa ng abak, ang aking bahay tao matutud, darandaman tayo po halos. Ingkura para ko na po ng Santo Niño Parish, karin king syudad ng San Fernando, ating kasalukuyan pong radio administrator na po ng 91.9 FM radio station ng Archdiocese, Reverend Father Joseph Mary D. Bakay. Dakal po nakala salamat ako. At pasibay po, bukas mikit-ikit ang pong pasibayo, 5:40 ng katpanapon, in kaya katang nobena, at alas 6 na po ng bengi, in kaya katamong misa. Salamat po. Ihinginu manatiliya kaya kayo. At bendisyonan ako po ngayon ng Diyos sa mayupayang tutu, ingig pa. Inganak at ing banal espiritu. Daon tayo po yung misa, kalupa ng Santa Monica, yung mikamatibe at ang kapanaligan at kapibabatan king Pie. Aleluya, aleluya. Palakpakan tayo po ng Diyos at kaya katang patulungan Santa Monica. Maya pabigin po kaya